Jadi sohoni badi hamuna raja di ulu-ulu nami doh angkara tulang nami sudah mahamuna upat dohi hami morotuk pe sohoni di sopan nami dang tuis nami akaraja nami mana numpuk kamu tok kamatok si ulo tuis abi tu hamuna ulu-ulu nami jalan indak kulit nami alam marotu marong di merek kamu na holi kalau nalang nami mai tu hari namang itu tosai tadi de matok na di holi ale tu kilo bina boy tar patu pabi apa di tijon las maruhani barat las rohani to muna asa do nami la sohoni ro bila tua gabasi bali yang mai tiga di palapo bos mahami salhub na parboro muna bere iba bere na mga liat ipas mahamudo Mulai dari kamu salut na baru nami, lain nami, bere nami, iboto nami, ibe bere nami. Nung ato ko betutu, perbuat di mas sadu kamu na sama kelompok tak, nengok ibu ada jalan kau lupa nang ditona. Nung ada pasangan kamu kami tutu salut dahulu mula, macelas rohan nami, berbunga-bunga tangan kami di bek kamu. Alani neng roman kalaya kaito kabere, kabaru. Naing bela-bela hamuna, asal rede mahamu. Amang perbuat nami. Alani Roma hamil mana bina be raja di pamurun nami. Baik damang ma godang na hobar tusi.
Dari mulai teman-teman selalu kabaru nami idok si dua-dua dibutuh kakadat kainna adik-dik ibig-ibig alani bujung warang lehu betok ibig kamu do sila sekolah nami tangan nami betong marbuga-buga do hebe atau ngalahur joon kana mahula-hula kamu para deputa pura jori parpangido kami le ibudi nami mahamu lasbay ma dokter ni sudoguna panamunamoni asaratu sabda sida bor nami dapat to kamasor ano pia dohor ano pia sa si dia kiso main mulai kau kamu dokter lah sarwa lagi di budi nami Songoni wali hamu raja nami raja ni ula-ula. Alasan kami bicara ma permasukmu bisa memahami peperannya karena baru murahnya dor Nabi Nubusmon. Alani emang perkunci nami. Baik kamu maju sido guna huduli.
Paran yang mangkurko alay ala bulana mapuparan UTG ido makana gabi pulay hami Panginoon ni Hamu Ajudo pada khusus na puparan UTG. Jadi justru alima tanyang namin